Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani alawah wa bi kulli juz'in minal qur'ani bil ba'i barakah wa bit ta'i taubah wa bit ta'i thawaba wa bil jimi jamala wa bil ha'i hikmah wa bil kha'i khaira wa bid dali dalila wa bis sini sa'ada wa bis sini shifaa wa bis swadi sidqa wa bid dhadi diyaa wa bid dha'i tarawa wa bid dha'i dhafra wa bil aini ilma wa bil haini wina wa bil fa'i falaha wa bil qafi qurba wa bil qafi qarama wa bil lami lutfa wa bil mimi mau'idhah wa bil nuni nura wa bil wawi wusla wa bil ha'i hidayah wa Allahumma anfa'na bil qur'anil azim. Amin. Wa taqabbal minna qira'atana wa anna ma kana fi tilawatil qur'an. Amin. Min aw nisyan aw tahrifi kalimatin amma wadi'iha aw nuqsanin aw ta'wilin ala ghairi ma anzaltahu alaihi sahwin aw su'i ilhan Amin. aw ta'jilin inda tilawatil qur'an aw qasrin aw sur'atin aw zayhi lisan aw waqtin bi ghairi wuquf aw hamzah aw zatmin aw i'radin bi ghairi ma kataba. Amin. Wa rabatin inda ayatir rahmati wa ayatil adlana rabbana waktubna ma'asy syahidin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil qur'an wa Amin. zayyin akhlaqana bil qur'an wa Amin. najjina minan nari bil qur'an Amin. wa adkhilna fil jannati bil qur'an. Amin. Allahumma ja'alil qur'ana lana fid dunya qarina Amin. wa ala siratin mubah wa bil Amin. jannati rafiqa wa Amin. nari sirran wa hijaba wa Amin. khairati kulliha dalila Amin. faktubna ala tamami warzuqna adaan bil qalbi wal lisan wa bil khairi was sa'adati wal basharati minal iman. Amin. Sallallahu ta'ala ala khairi khalqi Muhammadin madhari lutfihi wa nuri arshi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dimohon kepada seluruh khotimin khotimat untuk istirahat di tempat sejenak. Untuk